Kanza kwethu angibingelele ngiphinde futhi ngikwamukelela kuNqambothi Media TV 18. Ngicela ukuthi uqala ufikelele ikhasi, cela wenze okufanele ucofa subscribe, ulike bese ushare le video. Ushiye abaningi bemangele owesifazane eveza okungajwayelekile laphana ey'nkundleni zokuxhumana. Kanza kwethu senxuseke abantu ukuthi bemxhumanise lapha nodokotela uDr. Mthembu wezocansi. Ngale nje ukukhuluma kakhulu, ake uyibukele nansi inkulumo okanye uyibukele nansi ivideo ezolandela. Mina ngicala nje ukuthi khona umuntu osaba ukulibamba seliphuma khona ngoba enqeni ukuthi selibuya khona phakathi kuyona. Kanjani? Yazi ngixoxelwa omunye usisi uthi umuntu wakhe akayithinti isho nangesandla, akayithinti. Ugcina ngokuthi ayibuke lapha yena nje egeza, ayibuke. Uthi nje akayithinti ngoba ngisho kuthiwa usebekhona-ke emcimbini ziyabuya. Uthi uma kuthiwa liyaphuma ngiphutha, uthi akalibambi ngesandla lona-ke lakho ukuthi phela alifake kuyona. Uthi akazi noma engalibambi ngesandla usaba ukuthi selibuya kuyona yini, ngoba vele uyabona ukuthi akaze nayo wayithinta ngesandla yona. Uhlosisi nawe uyayifisa ukuthi amthinte nje ngezandla ukukhombisa ukuthi uyamthanda. Usisha akasakhululekile okwangempela wena uyayiqala lento. Uthi nakhona uma kuthiwa liphumile khona lapha emcimbini ephutha, uyozama ukuthi alifake uklama ugeje umgodi. Asuthi uyalifaka uklama ugeje umgodi. Uthi lo sisi mina bekade ngilokhu ngilithatha mina-ke ngilifake, ngiliqondanise ngilifake. Uthi seyangicasula-ke nje manje. Uthi angisalibambi-ke nami ngoba ngeke phela. Yena yini emenza ukuthi yena angalibambi kwelakhe emfana alibuyisele khona. Uthi lo sisi ngangisaba ukuthi ekuqaleni ulokhu ephinda ezama ukuthi alifake engalibambile ngesandla. Uthi hhayi uklama ugeje umgodi. Uthi ngaleso sikhathi lo sisi yena wayelimala ngoba elokhu yena angithi uyabona ukuthi yena vele unomdlandla wokuthi kumele yenze, kodwa manje liphunyukile alisangenanga. Kodwa ngoba eselokhu ezama ukulifaka-ke bengalibambi kodwa ngesandla, yena lo sisi uyalimala. Uthi manje sengivele ngiyeke ngilimale khona kunjalo-ke oza eqondaniseke mengithi uqondanisile eliphunyuka futhi phinde futhi sona leso ngoba uthi mina nje sengiyaceka vele nawe yena-ke ngoba phela shuthi lo muntu lo akangithandi, ngoba yini eyenza ukuthi angalibambi alifake ngesandla ekubeni uyanothisa ukuthi yena akamthinti khona, akayithinti kanti umuntu onjani, umuntu uthando noma nje ukuthi umuntu uyamdlwengula ngeke phela. Ngeke ukuthi nje awuyithinti. Isilimo angazi siloya nami nje mengathiwa ngiyamchazela lo sisi umuntu onjani lo, ngoba ngisho kuthiwa ngizothi mhlambe umuntu onxambile, osabayo, oyinyanyayo yona qobo. Pho yini-ke pho emenza ukuthi afune yini pho mhlambe kumele liwe-ke phela bekuthi uyayinyanya vele uyayinyanya kusho ukuthi isilima nje lesa uma ukuthi uyangibola ukhona isilima leso kumele usishiye phansi.